kaži gdje su ratnici, kad se zemlja branila. Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom. Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila. zauvijek će živjeti hrvatski ratnici. Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan vam pozdrav iz Virovitičkog studija na početku novog prigodnog izdanja emisije Kad se zemlja branila, u kojoj se prisjećamo žrtava Vukovara, ali i Škabrnje. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje obilježava se u Škabrnji na današnji dan, kada je prije 32 godine nad stanovnicima toga mjesta pod zapovjedništvom Ratka Mladića mučki zločin počinilo pripadnici bivše JNA, srpskih paravojnih postrojbi SAO Krajine i dobrovoljačkih skupina iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Pokolj u ravnokotarskom mjestu Škabrnji počinjen je istoga dana kada je slomljena i herojska obrana Vukovara. A o svim ratnim stradanjima tih godina na području Škabrnje govorit će tadašnji zapovjednik samostalnog bataljuna Škabrnje, gospodin Marko Miljanić, a odmah nakon glazbenog broja poslušajte o čemu smo razgovarali. Prošlo, a prolaze i godine, ni minuta mog života da ne mislim na tebe. Kraj Sokaka, zlatna polja, sve na jesen miriše, kao davne 91. te teške ratne godine. Uzela ga zemlja u te crne dane, nisu zalud majko suze isplakane, za slobodu i za dom, dom narodu svom. Sina heroja ovoj zemlji ti si dala, na nebu sad je jedna zvijezda zlatnog sjaja i zauvijek će ostati, jer Hrvatska će pamtiti heroje čije ime sveta zemlja čuva, mornare što ih uze vatrena oluja i što im ratne brodove pretvori u grobove. Majke ponosne za Hrvatsku su dale sve. Hrvatska, 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 to je zemlja moja. Hrvatska, to je zemlja heroja. Vjerovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno. Kao slika polja, pošareno blato, a
ali ipak neće biti lako. Ovdje komad tuđeg poželjet će svatko, dok otrovna zmija pod kamenom leži. Ovaj narod više sa svojega ne bježi. Zaboravit neću što mi reče mati, ne daj zemlju svoju nikom da je blati. Čuvaj ovu lijepu našu, to je zemlja tvoja, zemlja naših pradjedova i zemlja heroja. Heroje čije ime sveta zemlja čuva, mornare što ih uze vatrena oluja i što im ratne brodove pretvori u grobove. Galeba što mu dušman slomio je krila, viteza hrabrog čiji oklop u polju sniva. Sniva dane ponosa, kad se zemlja branila. Sad je zemlja slobodna, u Oluji rođena. To je zemlja moja, to je zemlja heroja. Poštovani slušatelji, kako sam i rekao u samoj najavi naše današnje emisije, sa mnom je putem telefonske linije legendarni zapovjednik samostalnog bataljuna Škabrnje, gospodin Marko Miljanić, kojega ovim putem i srdačno pozdravljam, a ujedno se i zahvaljujem na prisustvu u našoj današnjoj emisiji. Gospodine Marko, evo srdačan vam pozdrav i dobrodošli u našu emisiju, evo hvala na odvojenom vremenu. Hvala vama što ste me pozvali i što ću našoj svekolikom hrvatskom pučanstvu odgovorite na pitanja koja mi budete postavljali i to vrlo rado. Eto. Evo, to mi je drago čuti, pa evo idemo odmah u središte samih događanja. Kako je započela obrana Škabrnje? Pa Škabrnje je prije, znači prije Domovinskog rata već bilo selo koje je proglašavano kao kleronacionalističko i ustaško selo. Prema tome Škabrnja je nosila epitet nečega lošega po ondašnjim znači prilikama, a moramo znati da je Škabrnja jedno od najvećih sela u Ravnim Kotarima, koje je bilo jedno od najbogatijih u srcu Ravnih Kotara, i ta Škabrnja je značila puno prije Domovinskog rata, jer njeni proizvodi su hranili pijace u Zagrebu, Rijeci, Splitu i tako dalje, jer je Škabrnjani su u Škabrnji je inače isključivo živjelo hrvatsko stanovništvo, znači i katoličke vjere, koji nikoga nisu nikada mrzili, nego su voljeli svoje i bili su vrlo radišni, kao što su i danas vrlo radišni ljudi, ali moramo ovom prilikom reći da još dvije Škabrnje žive vani od Novog Zelanda, pa čak od Ognjene zemlje znači ovdje do Hrvatske. Znači još dvije Škabrnje su u dijaspori. Prema tome, razlog tome ću vam, ako bude se moglo reći kasnije. Eto. Da, evo, nažalost, iseljavanja se događaju i događala su se, pa evo, idemo odmah, dakle, ono kako sam i rekao, dakle, i u Škabrnji kao i u većini napadnutih krajeva Lijepe naše, događala su se strašna mučenja prilikom, dakle, tog srbočetničkog pohoda. Na što ste vi sve nailazili kada ste išli, dakle, u ovo opkoljeno selo? Ja sam inače rođeni Škabrnjanac, ja sam dijete Škabrnje. Od 15. svoje godine sam izbivao van Škabrnje, zbog škole, zbog ostalih tih svojih, ali u Škabrnji sam imao svoga pokojnog oca i svoju pokojnu braću i prema tome ja sam dijete Škabrnje. I tamo negdje u 4. mjesecu 1991. godine došao sam u MUP Republike Hrvatske, jer tada još bi nije bilo Hrvatske vojske, i kao stručnjak za eksplozive, sa velikim moram reći znanjem o vojsci i o vojnoj strategiji, ja sam jednostavno znači osjetio zov
svoga naroda, svoje domovine i došao sam, znači, normalno u našu policiju. A već u to vrijeme oko Škabrnje su se održavali razne tenkovsko-pješačke vježbe, bivše JNA i tako, da bi, znači, zapovjedi pokojnog Franje Tuđmana od 5.9.1991. godine ja sam bio postavljen da oformim i da vodim samostalni bataljon Škabrnja. Prema tome, jer jednostavno nije bilo drugih kadrova koji su to mogli, a ja sam, kažem, već imao određena vojnička znanja, iskustva, naročito po pitanju eksploziva i svega toga. I tako sam 5.9. došao u Škabrnju, a prije toga moram reći da smo mi već Škabrnju prilično dobro utvrdili u tom fortifikacijskom smislu, a ujedno, znači, Škabrnjani su od svojih novaca još 90. godine ilegalno kupili 56 komada kalašnjikova, jer smo mi bili totalno razoružani. I prema tome u tim okolnostima Škabrnjani su sami donijeli odluku da se Škabrnja mora utvrditi, jer smo znali da je Škabrnja selo koje je okruženo hrvatskim selima nastanjeno srpskim stanovništvom. A Benkovac je od nas udaljen samo nekih 15 km, Zadar 16 km. To su dva najveća garnizona bivše JNA koji su bili na ovome području. Plus toga aerodrom Zemunik gdje je bila također stacionirana velika vojska. I tako su počeli ti dani za mene kad sam došao u Škabrnju, znači organizira sam, oformio samostalni bataljon Škabrnja i tada počinje krvavi pir okolo, znači takozvani pobunjeni Srba, ali to je bilo, iza njih je stala Jugoslovenska narodna armija, znači na čelu sa Ratkom Mladićem, zapovjednikom 9. kninskog korpusa, i svakodnevno Škabrnja je izložena strahovitom bombardiranju, raketiranju, sve nemogućem, tako da već negdje 5. i 6.10. ja gubim prvu petoricu svojih vojnika, tada gubim zapovjednika prvoga voda, zapovjednike, vojnike, i tada ima strahovito puno veće ranjavanja. Od toga dana pa nadalje Škabrnja je toliko izložena bombardiranju i napadima tenkovsko-pješačkih snaga 9. kninskog korpusa, da jednostavno mi smo 7 tih napada uspješno odbili uništavajući određeni broj borbenih sredstava, tenkova i tako i to, a da bi, znači, a civile sam izvukao iz Škabrnje negdje od 5. do 8.10. i u Škabrnji su ostali samo bili ovi hrvatski branitelji na čelu sa mnom i našim svećenikom pokojnim Tomislavom Sikirićem. Tada je tako trajala obrana, ali 5.11. Škabrnjani su vraćeni, znači na silu u Škabrnju autobusima, navodno potpisano je Haško primirje. A ostalo, ako vas mogu nastaviti, ako imate pitanja, pitajte. Slobodno vi nastavite samo, da? A tada, znači, potpisano je neko Haško primirje 5.11. i tada su Škabrnjani vraćeni svi autobusi u Škabrnju, što sam ja bio protiv toga, jer jednostavno ne može se uspješno braniti ako su vam majke, supruge, djeca, roditelji, znači u selu. Tada vojnici ne mogu uspješno braniti, a Škabrnja je bila sastavljena isključivo od branitelja Škabrnje. 246 Škabrnjana je, znači, brojio samostalni bataljon Škabrnja. Od nikuda, pa jednostavno od nikuda nisam imao pomoći, nego jednostavno bi ljudi došli iz nekih postrojba drugi, pogledali i rekli vi ste jaki, vi ste ovo, vi ste ono, i znači otišli bi, znači, Škabrnje. A tada već do 18.11. do pada 90% kuća u Škabrnje je već bilo, znači, oštećeno.
Tada su, znači, 90% kuća nije imalo krovove više na sebi od silnog bombardiranja. Moram ovom prilikom reći da prve kazetne bombe koje su bačene na teritoriji Hrvatske 1991. godine bačene su u Škabrnju. 4 kazetne bombe, to su one koje danas se upotrebljavaju tamo po Ukrajini, Rusiji i tako dalje. Te su bombe bačene na Škabrnju. Škabrnja je razarana sistematski. I prema tome mi smo uspješno branili Škabrnju, a ovdje ovom prilikom moram istaći jednu najvažniju činjenicu koja nam je pomogla da obranimo Škabrnju. To je znači padom prvih vojarna u Gospiću. Gospodin Mirko Norac je dao preko 200 komada oružja pješačkog Škabrnji za obranu i dao je preko 350 raznih mina koje smo mi utvrdili Škabrnju okolo, tako da Mirko Norac je odigrao sudbonosnu ulogu u odbrani Škabrnje, dajući nam oružje i streljivo, znači iz Gospića. Vjerojatno zato Mirko Norac je poslije iz Pašta i znači ono što mu se sve događalo. To je inače legenda Domovinskog rata koji je nama pomogao. I sada dočekujemo taj 18. 2 dana prije 18. nigdje metka ni jednog na Škabrnju nije opaljeno. Inače su mi prekinuli tada vezu koja je išla znači željezničkom linijom, tu se ima žičanu vezu, a radio stanica mi je ometena da siki nisam mogao kontaktirati. I 18. ujutro počinje sudbonosna bitka za Škabrnju. Tada sam napadnut sa svim najprije artiljerijska priprema, to vojnici znaju što to znači. Znači poklopljena je Škabrnja sa svim mogućim tenkovim, topovim, avionim, razarana i negdje u 7:40, 7:50, oko 8 krenuli su pješački napadi na Škabrnju. Škabrnju je inače napadalo sve ukupno po tada, iz danas znanih podataka, preko 3.500 pješaka. Napadala nas je 62. motorizirana brigada iz Benkovca pod zapovjednikom pukovnika Čečka Tripka Čečovića. Drugo, napadala nas je brigada mornariškog pješaštva iz Šibenika JNA na čelu sa pukovnikom Lakićem. Napadala nas je znači specijalne postrojbe pod zapovjedništvom pukovnika Milana Uzelca. Pješačke snage je vodio pukovnik Milan Aramršić. Zašto vam govorim ovo, sve ti pukovnici i tako dalje, i general Ratko Mladić ima štab niti 200 metara u Škabrnje, znači u selu Biljanima. To je hrvatsko selo naseljeno srpskim stanovništvom. I tada u Škabrnji nastaje pakao. Pakao neviđeni pakao. Znači od avijacije, tenkova, topova, pješaštva. I tada Škabrnjani pokazuju kako se brani dom i domovina i kako se žrtvuje, znači svoje živote daju za svoj kućni prag. Tada u ovome predjelu u kojem je ja danas živim u Ambaru je slomljena odbrana negdje oko 12 sati toga 18. Tada se dočepaju oni naši civila koji su bili u podrumima. Stavljaju ispred sebe, ispred tenkova i vode ih kao žive štitove, a iza njih je išla vojska i njihove četničke paravojne postrojbe. Znači, i da smo mogli, više nismo mogli uništavati tenkove, jer ćemo ubiti svoje majke, žene, djecu i tako dalje. I do 16 sati toga 18. pala je samo trećina Škabrnje. Samo trećina, Škabrnje je inače dugačka 7 km. A tražio sam pomoć pa jedno 14-15 puta. Tu pomoć nikada mi niko nije posla. Svi su obećavali da će poslati, nikada nije došla pomoć. A kada sam noću 18. na 19. došao u Zadar da tražim pomoć direktno jer sam se kroz vatru i kroz tenkove provuka,
rekli su da se vraća nazad, da će mi pomoć poslati, pomoć mi nikada nije došla i ja sam jednostavno 19. u jutarnjim satima izvršio evakuaciju, ono što mi je ostalo živi mojih vojnika i civila, a prije toga, moram reći danas je to znano, 250 Škabrnjana je zarobljeno i odvedeno u vojarnu Benkovac. Tamo su ubili 3 mojih Škabrnjana, 2 hrvatska branitelja i 1 civila, a druge branitelje su odveli u Knin na dugomjesečne robije, koji su, nažalost, od tih svih zarobljeni, danas imamo samo 3 živi, svi drugi su umrli od karcinoma i od toga, znači, na Škabrnji je pokazana sva zvjerstva koja su se događala u Domovinskom ratu. Na Škabrnju nijedan leš koji su doveženi nakon 10 dana, 5-6 dana na zadarsku patologiju nije bio, a da nije bio skrnavljen. Najgroznije su radili, znači, hrvatskim braniteljima, njih su klali, žene su nam stavljali po tenkove, što ima sve dokumentirano, znači vojnike su naše žive klali pred ženama koje su bile zarobljene, među njima je bila i moja stara majka, ja neću govoriti, ali moram ipak napomenuti, Boga su oca zaklali. Znači ovdje u Škabrnji brat mi je pogine uzame, drugi je bio ranjen, poslije i on umra i tako. Tako da eto, ja sam doživio kompletnu sudbinu svoga hrvatskoga naroda i danas nakon, a moram reći da Škabrnja je pokušavana osloboditi poslije toga 3-4 puta. Prvi put u akciji Maslinica, tada poslije svih muka kada je general Filipović oslobodio Škabrnju, znači oni se povukli, otišli na druge položaje, došle s domobranske postrojbe, u Škabrnji su opet izginuli ljudi i kada više nikoga nije moglo se poslati u Škabrnju, gospodin general Ante Gotovina poslao je 9. bojnu HOS-a na čelu sa pukovnikom i legendom Markom Skejom. Oni su krvavo 43 dana ti HOS-ovci, znači protiv kojih danas mnogi imaju nešto, znači branili krvavo Škabrnju 43 dana. Kad više nisu mogli izdržati, povukli su se, Škabrnja je opet pala. Definitivno Škabrnja je oslobođena u akciji Oluja 1995. godine. Rezime svega jeste da je u Škabrnji, znači, poginulo skoro 90 i nešto stanovnika, što vojnika, što civila. Moram reći ovom prilikom da posle okupacije Škabrnje, nakon 2 mjeseca, u Škabrnji su pobijeno 30 i nešto civila. Znači, 30, to su bili sve invalidi, stari, nemoćni ljudi, koji su, znači, ostali, zarobili su ih i tada, molim vas, zapovjednik 4. vojne policije Ernest Rađen, znači direktno podređen Ratku Mladiću, osiguravaju Škabrnju i za vrijeme njegovog osiguranja u Škabrnji je pobijeno 30 i nešto civila, srušena crkva do temelja i sve one kuće koje još nisu bile srušene. A toga Ernesta Rađena isporučila je Grčka, znači Hrvatskoj, za ratne zločine. Ali paradoks je taj da je Ernest Rađen na Zadarskom sudu je oslobođen i dobio odštetu od 2 miliona kuna, znači zapovjednik 4. vojne policije, pa se pitamo u kojoj mi to danas državi živimo i tako. Eto, rezime svega je da danas dolaze se neki u Škabrnju da bi se samo slikali, da nam danas pokušavaju dovesti članove SDS-a koji su ovdje klali i ubijali, jer oni su ti bili koji su bili glavni koljači ubojica, vojska im je oslobađala teritorija, oni su išli iza te pijane četničke rulje i znači klali i ubijali po Škabrnji. Zato me danas boli kada neko hoće dovede članove SDS-a ovdje u Škabrnju, jer se tome protivim, ali moram pripomenuti ovo da imao sam ja i branitelja srpske nacionalnosti, i muslimanske, i albanske, i romske, i ja sam imao mnogih zapovjednika kroz moj životni i ratni put,
ali ja nisam gledao ljude po nacionalnoj pripadnosti, nego samo po njegovim dijelima i prema tome danas sam protiv toga i većina mojih Škabrnjana da nam članovi SDS-a dolaze u Škabrnju. Ako imate još pitanje, izvolite, ja sam na raspolaganju. Mm-hmm. Evo, dakle, spomenuli ste kako je selo do vašega odmah, dakle, bilo srpsko naseljeno selo, pa evo možemo reći da ste na neki način i živjeli od malih nogu sa upravo s tim ljudima koji su počinili ovaj strašan zločin, dakle, u Škabrnji, pa kakav je to bio osjećaj kada ste upravo od njih, dakle, napadnuti i kada je mnogo vaših mještana, kako ste i sami rekli, od njih stradalo? Vidite, u tijeku Drugog svjetskog rata, u tijeku prije Domovinskog rata, nijedan Srbin nije stradao u Škabrnji, niti Škabrnjanac neki napravio zločin. A nije to jedno selo, nego oko Škabrnje postoje više sela. Znači, Škabrnje je u poluokruženju sa selima, znači hrvatskim selima naseljeni srpskim stanovništvom. Prema tome, povijesnoga razloga nije bilo da se naprave u Škabrnji zločini od njih, jer oni su i dolazili u našu trgovinu, oni su dolazili kod nas u selo, slobodno se pa ljudi su živjeli svoj neki život, pa dolazili su, trgovali sa Škabrnjanin, živjeli su normalno, ali su oni, znači, u svojoj savjesti, u svojoj svijesti imali taj ubilački nagon, ja ne znam zbog čega. Pa i ja to moram reći, pa ja sam bivšo vojno lice, pa ja sam 24 godine prije toga, nek sam došao u hrvatsku policiju bio u vojsci JNA, bio sam zapovjednik specijalnih postrojbi. Pa ja nisam nikada to očekivao, jer s tim ljudi su dolazili normalno. Ali kada je došlo do toga stani pani, nema jednostavno onaj najbliži susjed, onaj koji ti je dolazio u kuću i jeo i pio, pa ljudi koji su zaklali, to moram reći moga oca, bili su u mojoj kući, dolazili su, jeli i pili, pa oni su ga poslije, vjerojatno zbog mene, zaklali su ga jednostavno pred nogama moje matere pokojne i tako te stvari. Prema tome nije bilo povijesne, nije bilo razloga da nam to napravi. Mi to nikad nismo očekivali da će nam oni to napraviti. Ali su oni ipak to nama napravili, ali interesantno, danas nakon 30 i nešto godina, od njih niko ne zna gdje su škabrnjska dobra koja su odnešena, gdje su zvona sa Škabrnjske crkve, gdje je sve ono što je Škabrnja opljačkana, oni ne znaju uopće ko je bija, ko je napada Škabrnju. Nema vi, kad dođe njih slušate na sudu, oni su svi bili kuvari, pekari, vozači u sanitetu, ali niko od njih nije bio u ratu. A znamo se, ja sam desetine puta do sada na svim komemoracijama nudio hrvatskome vrhu, hrvatskom državnom vrhu imena i prezimena i dokumente koje smo našli gdje ko živi od tih pukovnika i generala, i bio sam na Haškom sudu 8 puta. I svjedočio sam na Haškom sudu o sveme tome. I jednostavno Ratko Mladić nije optužen za Škabrnju, a njegov 9. kninski korpus je, znači, Škabrnju osvojio i spalio i uništio. Prema tome, znamo mi to sve. Sve mi to znamo, ali jednostavno nekome nije u interesu da se procesuira vrh JNA i oni koji su ovdje vodili, nego nam bacaju prašinu u oči šaljući neke poruke da su to napravila neka Zorana Banić, neki kokošari, piličari. Ma nisu to oni su išli iza, vojska je JNA, znači pukovnici i potpukovnici i majori, znači su vodili ovaj napad na Škabrnju, jer tenkove nije vozila Zorana Banić, raketama nije upravljala Zorana Banić Weberovin, znači avione nije vozila Zorana Banić. To su iskusni piloti i znači ja znam strukturu bivše JNA vrlo dobro. Prema tome, ja to govorim samo one činjenice, a to sam govorio i na Haškom sudu 8 puta. Ja sam svjedočio protiv Miloševića, Martića, Babića, Stanišića i onoga Simatovića, protiv svih sam svjedočio.
Prema tome ja znam što je i Haški sud i znam da je to bio sud samo da se izjednači krivnja hrvatskog naroda u svojoj obrani i oni koji su nas napadali. Dakle, sve se zna, a ništa se u stvari ne zna, tako? Ne, pa neko neće zna. Zna se, dragi moji, vrlo dobro se zna koji to radio i koji je napravio. Pa zna se, pa žene su na Zadarskom sudu, ove moje nesretnice koje su tada bile zarobljene, sve su svjedoče. Pa moja majka tada umrla je, inače prije 2 godine, u 99. godini života, pa ona je jedna starica na sudu svjedočila sve što su radili, kako su ubijali naše branitelje, klali i tako dalje. I sada, molim vas, kao da toga ništa nije bilo, neko bi pomirbu. Ma ne može biti pomirbe dok istina se ne otkrije kompletna. Nema pomirbe, nama Škabrnjani nema pomirbe. A ja sadam ni ostalim Hrvati ni Hrvaticama. Ne može se nasilu dovoditi neko čija je rodbina i čiji su ovdje klali i ubijali. Ja moram ovdje reći, ja javno kažem, neka kaže Milorad Pupovac gdje su mu bila njegova oba brata. A ja ću mu pomoći Plenkoviću, ja ću mu pomoći da mu objasne gdje su bili Pupavčeva braća 18.11. Ja ću mu pomoći. Ja sam se nudio premijeru da ću mu ja sve dati kad već neće mu obavještajna služba, kad mu neće, ne znam ko o tome vodi računa i tako dalje. Ja ću mu pomoći da mu kažem gdje je ko bija, jer silnu dokumentaciju sam imao i silnu dokumentaciju sam vidio. Ja sam ipak policijski inspektor, znači u policijskoj upravi Zadarskoj i pukovnik Hrvatske vojske koji je valjda taj čin zaslužio i tako da. Eto, to je to. Evo ovih dana na poseban način vam dakle naviru emocije upravo na ovaj događaj koji ste prepričali. Kako se sada osjećate nakon tih 32 godine od tih strašnih događaja? Kako vam je uopće pričati o tome? A evo upravo o ovim događajima u Škabrnji bili ste i glavni akter u knjizi Mladena Pavkovića. Jednostavno, ja sam žalostan. Ja se nikada nisam nadao da će ovo biti. Ja se u ovome nisam nadaja 91. godine sam pošteno uzeja i došao u svoje selo. Ja nisam išao u Srbiju, ja nisam išao u srpska sela. Ja sam došao u svoju rodnu Škabrnju. Čovjek koji došao da svoje selo, pa ja sam poslan iz policijske uprave Zadarske da uspostavi određeni red u Škabrnji i da formiram postrojbu. Ja sam to radio po nalogu pokojnog Franje Tuđmana. Ja nije to bila moja samovolja, ali danas sam ja tužan, ja sam danas žalostan, ja sam danas frustriran i često se pitam, jer padaju mi, jer ja sam ipak čovjek koji je izgubio više od 50 hrvatskih branitelja od 91. do 96. Često se pitam zašto je hrvatska mladost prolila svoju krv, zašto smo prolivali, a onda opet se odmah razmišljam suprotno. Da sutra treba, ja bi opet stao na ovako u 72 godine, 73. ja bi stao među svoje ljude i opet bi radio ono sve što se radija. Ali zločina nikada nisam napravio, ni ja, ni moji vojnici, niti moja slavna 9. bojna HOS-a koja je branila Škabrnju. Mi zločine nismo napravili nikada. Ti su ljudi, ti moji Škabrnjani, ti moji hrvatski vojnici, moji hrvatski policajci koji su zapovjeda sve te godine. Nikada nismo napravili nikakvi zločin. Pa ja ne znam i da bi se danas ispadalo da smo mi krivi, a ne onaj koji nas pokla i pobija ovdje. Prema tome žalostan sam, tužan i žalostan kada moj premijer, znači na silu hoće dovede Anju Šimpragu prošlu godinu, dovede je u mraku, znači bez volje, bez suglasnosti Škabrnjana, dovodi je da ona polaže cvijeće na grob moga ćaća i svi moji ubijeni Škabrnjana. Prije svega ja ovom prilikom opet reći, ja sam to rekao u sredstvi priopćavanja svima, neka gospodin Andrej Pleković odvede Anju Šimpragu na grob svoga ćaće, ne u Škabrnju ovdje gdje su njeni klali i ubijali. Kada oni, dragi moji,
ovo ću reći javno, kada kleknu i kada zatraže oprost i kada kažu žao nam je, bar da kažu jednu riječ, žao nam je Škabrnjani što smo vam to napravili, tada možemo ljudski sjesti i porazgovarati. I ljudski je opraštati, od Boga je to, ali ne može se oprostiti kad niko ne traži oprost. Prema tome, to ja imam reći. Izvolite ako imate još to. Kako je stanje u Škabrnji sada nakon 32 godine nakon ovih stradanja i osjeti li se još uvijek ta posljedica tog nesretnog rata? Pa normalno da se osjeti, pa Škabrnja je selo koja je žilavih ljudi. Oni su mislili tada, kada unište Škabrnju, da više ničega živog neće biti. Interesantne su parole koje su ostavljali po Škabrnji kad je bila okupirana. Naprimjer, na našoj školi bile su mrtvačke glave i napisano od kraja do kraja dobro došli u mrtvo selo. Nije Škabrnja postala mrtvo selo, Škabrnja je nikla iz pepela i Škabrnja je danas ponosno selo sa 2000 stanovnika, sa velikom osnovnom školom. Škabrnjani su svoji na svomen. Jedan od njih koji se vratio sam se ja u svoju Škabrnju, jer mi ne trebaju ni stanovi, ni bilo što. Ja sam se vratio u svoju Škabrnju, u svoje rodno selo, na ognjište gdje je moj ćaća zaklan, gdje su moji pobijeni, i ja sam se ponosno vratio u svoju Škabrnju. U njoj sam našao svoj mir i bit ću i volim svoju Škabrnju iznad svega, jer ponavljam, ja sam dijete Škabrnje i u Škabrnji doživio svoje najveće kalvarije koje jedan čovjek može doživjeti. Prema tome, Škabrnja ide svojim putem, Škabrnja je ponosno selo ponosnih i vrijednih i poštenih ljudi koji ne žele ni dan danas nikome zlo, ali svoje sigurno ne daju i nikada svoje neće dati. Eto. Evo, gospodine Marko, sve je rečeno danas i puno vam hvala na ovom gostovanju u programu Radio Marije i želim vam puno sreće i Božeg blagoslova. Želim ja vama sve najbolje, a vama doista neizmjerno puno hvala što ste me saslušali, jer znate što, rijetko me neko pita o men, nažalost, tog 18. kroz godinu sredstva priopćavanja određena bježe od mene kao neću se izraziti kako bježe od mene, jednostavno nije u interesu da Marko Miljanić javno govori, ali ja sam govorio istinu tada, govorim danas i govorit ću dok sam živ. A vama jedno neizmjerno veliko hvala što ste me saslušali i neka vas, dragi Bog, čuva vas i čitav hrvatski narod. Nemoj samo proći, ko da ne postoji, tu su hrabro pali prijatelji moji. Slušaj kako grmi, kako more pjeni, pitaju te jesu li zaboravljeni. Za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju. Za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju. I zato slušaj kako grmi, kako more pjeni, pitaju te jesu li zaboravljeni. Za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se
se nikad ne zaboravljaju, za njih se pomoli, nek mi braća znaju. Heroji se nikad ne zaboravljaju. Branili su zemlju i rame uz rame, ko ratnici svjetla stali protiv tame. Zato zora sviće, zato dan se budi, hvala im na svemu. Slobodni smo ljudi. Bio je, poštovani slušatelji, u našoj prigodnoj emisiji, u ovom serijalu prigodnih emisija u kojima se na poseban način prisjećamo žrtava Vukovara i Škabrnje, gospodin Marko Miljanić. On je bio zapovjednik samostalnog bataljuna u Domovinskom ratu, dakle u samom oslobođenju Škabrnje od srbočetničkih napada. Vama hvala što ste bili s nama, a emisiju je vodio i uredio Božidar Biondić. Kaži gdje su ratnici kad se zemlja branila. Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom. Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila. zauvijek će živjeti